Mealahai do mejaku dodo dalam perahu berbahagia. Ada pelamin mak pedulin tu pakaian baru kalau mak minta. Mak pengen kunyek di batu badan beawah tubuh majaga matu umbate mak berdepa mabo pelara tubuh demi anak endah pelara tubuh demi anak endah. Dengan bismillah orang pupon lontong turun asai ba'amula lontong turun asai ba'anabi bayasai di saat berata lontong turun asai ba'anabi bayasai di saat berata. Ini yang kepet ramai satanya bulan kelimang latar puhawa bulan yang keenam sakit lam tubuh bulan ketujuh kanduri gaba bulan ketujuh adik kanduri gaba mealai do mejaku dodo dalam perahu berbahagia. Ada pelamin mak pedulin tu pakaian baru kalau mak minta pakaian baru adek kalau mak minta. Bulan ke-8 sakit lam tulang bulan sikurang gata keluar balahi gata kena unang grop put ura pemaget tenjra put ura adek pemaget tenjra mealahai do mejaku dodo dalam perahu berbahagia. Ada pelamin mak pedulin tu pakaian baru kalau mak minta pakaian baru adek kalau mak minta. Petloh pedura pemadu dapur dak mak pajobu ngan sirawada dak mak pajobu anda si jumper sayang imaje sesabot canca sayang imaje
sesabo canca mealahai do mejaku dodo dalam perahu berbahagia ada pelamin mak pedulin dong pakaian baru kalau mak minta pakaian baru ada kalau mak minta yang kengkeng hancur mak apa aja kepala tubuh linto barama nama apa jabu madu mesimpo pelara tubuh tulung cilenga pelara tubuh anak tulung cilenga mealahai do jangan dua-dua kursinya. Sana lagi, abang. Apa belum nak? Minum. Minum dulu dek. Jangan dua abang. Hah? mak pengen kunyek di batu badan be Allah tubuh majaga matu umbate bak berdepa mabo pelara tubuh demi anak enda pelara tubuh demi anak enda mealahai do Urapi bengah petebin badan mabuk gulang tiga penaka ingat wahai anak baku he tubuh masa basabah baku he tubuh anak masa basabah mealahai ujung canja awat sakit agama kita ubadu macam ada pemaja amita Allah dong jodoh perahu berbahagia mealahai do mijaku do